Rudal balistik antar benua RK-Yars dimasukkan ke dalam peluncur silo di kompleks rudal Koselski. Rekaman persiapannya diunggah di Telegram pada Kamis 7 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan rudal tersebut dipasang di peluncur silo menggunakan unit pengangkut dan pemuatan khusus. Operasi teknologi ini berlangsung selama beberapa jam. Persenjataan kembali pasukan rudal strategis tidak hanya terdiri dari memperlengkapi pasukan dengan sistem rudal baru, tetapi juga menciptakan infrastruktur sosial baru yang menyediakan kondisi yang lebih baik untuk melatih gugus tugas, tugas tempur, dan rekreasi bagi personel. Данный вид работ является особо ответственным, что требует отличного состава, высокого профессионализма и умения точного соблюдения требований инструкций и эксплуатационно-технической документации. Данный вид работ является большой частью перегружения всего ракетного соединения на новый ракетный комплекс «Ярс». Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.